Dobar dan, lijepi pozdrav. Pozdravlja vas Manitya Guru Ananda sa ovog jednog prekrasnog mjesta u srcu hrama u Bengaluru, Adinama, kod mog gurua Paramahamsa Sri Nityanande. Ovo što vidite iza mene su 3 božanstva čiji je današnji dan obilježen i danas ujutro seva je bila posvećena upravo njima, a to su Murga, Lord Murga ili Subramanja i Vali i Devasena. Vali i Devasena su ženska božanstva koja označavaju majku i voljenu. Murga ili Subramanja, on stoji, on je onaj koji poklanja, koji daje, koji obdaruje sa snagom i moći da razrješavamo sa svojim okorjelim obrascima. On je prikazan kao ratnik koji je na ratničkom putu da otkloni sve negativnosti koje su u nama, koje se onda manifestiraju u našem životu, koje nam ograničavaju da živimo svoj potencijal, uopćenito da vidimo prije svega da postoji u nama potencijal. Ako smo nahranjeni i ako sami potičemo negativnosti, negativne misli, negativne ideje, što god se oko nas dešava, ako to prepjevamo u negativu, to naravno da će imati utjecaja na naš život. Ono što mislimo i kreiramo. Stoga ako mislimo samo o negativnosti, imamo negativan tok misli koji su onda urezane i jednostavno mi njih slijedimo. Onda nam takav život i bude, jer mi sa svim tim mislima programiramo. I nismo se u stanju s time nositi, stoga nam je potrebna pomoć, podrška, zaštita i vodstvo. A to je prije svega u obliku gurua koji onda nam donosi taj pregršt znanja, metode kojima ćemo se služiti u svome životu. Pa jedna od tih metoda su rituali i home i seve kojima se otklanjaju prepreke iz prije svega našeg unutarnjeg bića i našeg unutarnjeg ugraviranih obrazaca i ugraviranih misli. Prisustvovanjem i sudjelovanjem u jednom takvom ritualu gdje se ponavlja 100 ili 300 imena jednog božanstva, znači to su 100, 300 kvalitete koje onda pri slušanju jednostavno ulaze u naš sistem i obnavljaju, regeneriraju, brišu negativnosti iz našeg sistema kako bismo mogli na novim osnovama, sa novim tokom misli započeti život sada. Znači ako smo imali bilo kakvih problema 2 godine, 5 godina, 20 godina, samo sa jednim ritualom, samo sa jednom utamotamam sevom možemo početi odmah živjeti na novi način. Ljudi, već oko 400 ljudi je u zadnjih 2-3 tjedna koliko se provode ove seve, svjedoče instantnim transformacijama. Što se tiče zdravlja, što se tiče financija, što se tiče odnosa, prije svega odnos sam sa sobom i odnos sa životom i sve onoga što ti život nosi. Pa ne može se više nego preporučiti da se sudjeluje u ovim sevama online, uživo, gdje vi dobivate sve ono što si zapišete, čega se želite riješiti i koji novi list životu želite okrenuti. Evo, za sada toliko. Homa samo što nije počela, evo ovdje se priprema i homa posvećena Subramanji. Za nekoliko minuta će početi. Možete na Nityananda TV-u pratiti uživo upravo sa ovog mjesta, tako da ja vas pozdravljam
da bih mogla napraviti mjesto da se i ta homa može održati. Hvala na slušanju, na pažnji i Nityanandam.